Akasbani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari anbeda maruiba pau Manipuri Parliamentary seat anikidamak Indian National Congress ki mirep oigadaba singi ming lauktok le inner da Professor Bimol Akoijam outer da Alfred Kangam atar mirep oirgani Congress na hairi Lok Sabha mikhal gi mangoina dol asigi bank account sing freeze tokiba haibasi ganatantra gi wantok leitabga chap manare Rajapal Anusha Wikena ngasi Raj Bhavan da Imphal State Focus Paper lisingani kunmari kunmanga phongkre Security Force ki apunba kangbu amana ngasi P Konungphai village mayadagi yamlaba khuju kulai sing phamung bangamle mafam kya da area domination gi thabak chathakre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi da Bhutan gi khwaidagi wangba civilian award the Order of the Druk Jial ko pidna ikai khumnakre Matang thak taramapan amasung kuntuk da bot thadana gadriba Manipur ki parliamentary seat anigidamak Indian National Congress ki mirep oigadaba singi ming lauktok le Imphal ki Congress Bhavan da pangthokpa pau gi mifam amada mirep oigadaba singi ming lauktokdana MPCC ki President K Megasandan hai lakadriba Lok Sabha mikhal asida Inner Manipur parliamentary seat ki oina Jawaharlal Nehru University Naidelli da Professor Oriba Angomja Bimol Akoijam amasung outer parliamentary seat ki oina hanagi MLA Alfred Kangam atar dol gi mirep oirgani Mirep Singi Ming Lauktodana Siri Megasandran High. Party nominate the candidates of the Equatorial Naman Inner Professor Sri Angomsa Moizam Aksana Nagi candidate in a parliamentary constituency. After the Alfred Kamapatar Mahana, after the candidate Gani, Manamama in the block. Party ki tharse bra myam support la mun tharse Paugi mifam aduda Manipur gi oina India block ta yauriba birodi dol singa mirep sing asibu sogakani haina su laukthokki Mikhalaksigi damak mirep se pisan bagi arobe matam suti nataba numit nini khakta ngairaba phawba asida mirep amatana mirep se pisilaktre Ekhoigi Thobal Paumi Soibam Binoin Hai Outer Manipur Parliamentary Constituency gi oina Returning Officer Oriba Thobal gi Deputy Commissioner gi office gi mirep amana mirep se lokre ngasi mirep se lokiba mioi adu Tengnopal jila gi Machi subdivision gi Lekham Kaipuni mahak mamangi Lok Sabha mikhalda independent mirep oina mikhal thena khibani mirep se pisin bagi arobe matam thasi gi kuntareni adumoinamak hayeng amasung hangsit suti lekiba amadi lakliba leiba popa numit asina yauksangi suti oiba maramna mirep se pisin bagi thabak lep kani hari Congress na hari Lok Sabha mikhal gi matam Laukthokkodaba tha ama walingaida dol asigi bank accounting freeze tokiba haibasi ganatantra gi wantok leitabaga chap manare Imphal laiba Congress Bhavan da pangthopa paugi mifam amada Manipur Pradesh Congress Committee ki President K Megasandan hai dol gi phansing asi dol gi karmi singna dan taropa ngaktani hairiba account da leiriba senpham asi white money ngaktani mang hai mikhal pangthokkodaba matam khajikta ngaisil alaba kanda account freeze tokiba haibasi mikhal yahondabaga chap manai Mifamado saruk yakiba Congress lusingba amasung CLP lusingba Okram Ibobin hai income tax bibagna dol asigi bank account tara mari tara mangarom freeze toksino thamkiba haibasi ganatantra satpa lebak asdadi ahan bani ganatantra gi mamani hainariba bharata birodi gi kholauk thingjin naba honaba asina ganatantra gi wahan tok leitabaga chap manare matik magun leiba ganatantra oiba lebak ama ohengi harabadi birodi gi kholauk asi yamnamak tangai fade Democracy satpa leipa amada healthy democracy rehansi haiba targadi akoi opposition ki voice issue oi lawba yabana lawne no adudi lali hairgana lali haibadu adum clarification tawbiraga loire party ki phansidi MPCC de hoiba yai lotba yaba potnate ICC de hoiba yai party sidaita enroll tawba hawbudagi hona ming chanbada nominal oina phi lawe sidagi hawraga elected member mayam se MLA gina asuk magi salary dagi party da contribution taw MP gina mana phangiba torop tu diga asuk am contribution taw haiba se masi khoi party gi mandatory oina laye purely white after never paisa se tawda bi election hai tare Lok Sabha election se masi khoi khuding makki another 5 years amagi haiga bitata laiba klekodam ne anova change ma problem ma tawsira hai tadi Manipur da laiba praja kutta laire
लाग्लिब लोकसभा मिखल मरी लेना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मिरेप ओइगदब मियोय तरा मांगकंगी मिंग ngasi लाउथोक्रे मिरेप सिंह अदुगी मनुंगदा पुदुचेरी सीट की अमसुंग तमिलनाडु सीट की तरा मरीगिनी मिरेप सिंहनी दोलसना मिरेप चनी हुंबुद्रा तरुकी मिंग हानना लाउथोख्रबनी अदुमोइनमक दोलसना मणिपुर की सीट अनिगी मिरेप कनाना ओइगनी हाइबगी चपचाबा हौजिक फावबो लाउथोकप लेट्री पाउखरन हाई मणिपुर की मिरेप ओइगदब सिंहगी मिंग हयेंग लाउथोकलब याय लाकदब लोकसभा मिखल मथौ पांगथोकदब पोलिंग पर्सनल सिंगी ओइबा ट्रेनिंग प्रोग्राम असी जिरीबाम डीसी ऑफिस कम ट्रेंस हॉल पांगथोकपा हौक्रे ट्रेनिंग प्रोग्राम असिदा पुन्ना पोलिंग पर्सनल चामा यांखै मरीना सरुक यारी बिष्णुपुर जिला की ओइनसु लाकदब लोकसभा मिखल मरी लेना जिला असिदा मथौ तौगदरिबा प्रिसाइडिंग ऑफिसर अमदी पोलिंग ऑफिसर सिंगी अहानबा तांका की ट्रेनिंग जिला असिगी सीआई कॉलेज ता तोंगान तोंगानबा हॉल अहुमदा पांगथोकरे लोकसभा मिखल इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की इलेक्शन ऑब्जर्वर ओइना लाकिबा प्रद्युम ब्रदारी प्रसाद मीनांगसी थौबाल जिला लाक्तुना जिला असिगी इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन्ना मिखल पांगथोकदोरिबा सेगमेंट अहुमगी थबक थौरमसिंग यंगसिनग्रे मांग हेडक्वार्टर हेक थुंगबगा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गा उनकी मसिगी तुंगदा डिस्ट्रिक्ट असिगी मिखल दा इलेक्शन एक्सपेंडिचर की ऑफिशियल ओइगदबसिंगा वारी सानकी हयेंगदगी मिखल की मथौ तौगदबसिंगी ट्रेनिंग हौरगनी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कांगपोपीना लागिबा मिखल असिगा मरी लेना ngasi डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स पाउगी मिफम अमा पांगथोकरे मिफम अदरो वांगांगबदा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्री महेश चौधरी हाई अहानबगी ओइना ईवीएम बीवीपैट रेंडमाइजेशन की थबक अमसुंग मिखल मथोक तोगदबा पोलिंग पर्सनल सिंग ट्रेनिंग था असिगी 15 दिगी हौरगनी मांगनाई मसिदा नुपी चंगमा यांखै माथोई अमसुंग नुपा चमरी मरफु तरुक ट्रेन तौगनी डीईओ न हाई कांगपोपी जिला दा अखनबा पोलिंग स्टेशन 15 लेगनी मसी राज्यसिगी ओंदी ख्वाइदिगी वांगबनी मांगनाई जिला अस्ता नॉर्मल पोलिंग स्टेशन चाम हुंफु तरुक लेगनी काक्सिंग जिला की ओइना रेंडमाइजेशन की थबक अमसुंग मिखल दा मथोक तौगदबा पोलिंग पर्सनल सिंग ट्रेनिंग हयेंगदगी हौरगनी हाइरी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल देगनी राज्यपाल अनुसुया उइकेना ngasi राजभवन दा इम्फाल स्टेट फोकस पेपर लिसिंग अनि कुनमरी कुनमंगा फोंक्रे नाबार्ड ना सेम्बा स्टेट फोकस पेपर अदु पोथोलदुना राज्यपाल हाई नाबार्ड ना सेमलिबा पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान असी जिला थाकी ओइना क्रेडिट स्कीम दा युमफम ओइरगा सेमबनी मांगनाई हाइरिबा प्लान असदा युमफम ओइरगा राज्य सिगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंगबत कदोरिबनी नाबार्ड ना पुथोकलिबा स्टेट फोकस पेपर असिगी मतुंग इनदी प्रायोरिटी सेक्टर दा मणिपुर ना लुपा कोटी लिसिंग अनि चमापन हुंफु हुमदोय लाख 33 लोम लौबा यागनी हरी स्टेट फोकस पेपर पीरिबा पांदम असी फंगनब होनबदा बैंकर सिंह अमसुंग सरकार की कर्मचारी सिंह की चावरब थौदांग लई मसीदा नतना पांदम मसी फंगनब होनबदा स्टेक होल्डर सिंहना मथौ निंगथिना पुक्सेल सेंगना अपीबा मतंगी मनुंगदा फंगनब होनगदबनी राज्यपाल हाई मणिपुर की खुंगंगी सेलथुम अमदी समाज की फिबम फगनहनबा सेंथोक लेना पुंसी महिंग फगनहनबा होनबदा नबार्ड न थमलिबा पांदम असी थुंगहनबा तंगाई फदे मांग हाई खुंगंगी लमसिंग लौ सिंगु कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट अमसुंग एमएसएमई हेना सखोटहनगे हारबदी लमसिंग असी क्रेडिट फैसिलिटी मार्केट अमसुंग फेयर प्राइस सखोटहनबा तंगाई फदे राज्यपाल हाई अपुनबा सेनफम लुपा कोटी लिसिंग अनि चमापन हुंबुहुमदोय लाख 33 की पांदम थमलिबा असिगी मनुंगदा लुपा कोटी लिसिंग अमा चमरी कुनिथोय लाख 45 लौ सिंगी ओइना अदुगा लुपा कोटी लिसिंग अमा चामा 53 लाख 19 ना एमएसएमई की सेक्टर गिनी अमदी लेमहौरिबा सेनफम अदुना अतै प्रायोरिटी सेक्टर सखोनबा प्रस्ताव तौरे सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कांगबु अमना ngasi अयुक पी खुनुंगफाई विलेज मयागी इसिंग थेंबी मनुंगदा थियुंबगी थबक चथबदा यामलब खुचु कुलाइसिंग फंगबा ngamle हारी चिंखोंग अमदा लोसिंदुना थमलंबा कुलाइसिंग अदुदी मैगजीन यावबा .32 पिस्तौल अमा मैगजीन यावबा .22 की पिस्तौल अमा ग्रेनेड अनि किलोग्राम 5 लुम्बा आईडी अनि वायरलेस सेट अमा मैगजीन बॉक्स अमा यावी फारबा पोलम सिंह सगोलमांग पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हारी ngasi काक्सिंग जिला की सुगुनु पुलिस स्टेशन की मनुंग चरमा मफम सिंगदा काक्सिंग पुलिस ना एरिया डोमिनेशन की थबक चथकरे हरी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमसुंग सीआरपीएफ ना साइकुल पुलिस स्टेशन की मनुंग दे लैबा साइकुल सीआईसी लाइन दा एरिया डोमिनेशन की थबक चथकी सिक्योरिटी की अपुन कांगबु असिना सांतोलाबारी खुल अमसुंग जिला अदुगी मफम खरदसु एरिया डोमिनेशन की थबक चथकी बिष्णुपुर पुलिस अमसुंग सीआरपीएफ ना ngasi अयु इथाई खुनो वार्ड नंबर 3 दा लैबा युम कुनलोंगी थी हुंबगी थबक चथकी अदुमोइनमक मिफामी पुनगी पाव लेते All Manipur Working Journalist Union Amjuna Andaman Itata Chatpegi Kunma Thoirak Suba Kumon Thorong ngasi Mount Manipur Pangthokre Mafam aduda Manipur gi laikhidraba athobo singi mafam da ikai khumnaba utuna minute ani tumina leptuna laiki amachung ucha chara kayamarum thaki
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1974ꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯀꯨꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯊꯧꯕ 12 ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯈꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅ ꯃꯔꯤꯡꯖꯦꯜꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯛꯈꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2012ꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯍꯦꯔꯤꯌꯠ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯔꯕꯠ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥर्क ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ Manipur gi ipa ipu singi kan thauba sing asisu Andaman gi Mount Manipur na sakhi oiduna leiri mafam asi Imphal dagi kilometer 1500 hena chatlaga leiba samudra gi ipa kaya fauduna chatlaga leiba mafam amani haukiba chahi ing lisingani shupna ahumda All Manipur Working Journalists Union gi kangbu amana Andaman da laktuna athauba singi khongul lirakpada mafam asi gi ahal amana Manipur dagi porakiba miyoi sing adudi political prisoner oina porakibani makhoidi cellular jail da leiroi Mount Harriet ta oina British sing na Kibani haiba wafam asi khanglakpadagi amjugi kangbu asina Mount Harriet ta chatuna khongul likhi tungda English singani tara humdoi da kangbu asi amuk hana mafam asida laktuna Mount Harriet ta athauba singi khubam na chingba sananaba tangai fadaba chechang sing mari leinaba singda pisin khraba matungda ngasigi fibam asi yawrakhibani hairi nupi journalist khaktagi oiba team ama chatuna asigumba puwari ga sagona duna leiriba mafam asida haktengnana yengsiluba haibasi yamna historic oiba amani loinana journalist sing asina mafam asida Manipur gi oiba indigenous panbi singsu tharamki masi Mount Manipur bu hena pukning hunaba amadi mafam asida leiriba ithat singdagi hena ningthijaba mafam ama oinanaba amjuna kana honari haiba sini Akashbani Imphal gi pau gi damak Manipur Parbat National Park Andaman dagi Waikhom Chitradhani Universal Friendship Organization UFO gi numit 15 chatharakpa cultural Holiday Camp North West Division ngasi Imphal West Jilla gi Laireng Kabida loisingkre Thoromdra Saruk Yaraduna Social Welfare Mantri Haikam Dingon Hai UFO gi Thomi Singi Thaksi Khasi Phajaba Thogolon Khangbagi Thawong asi Thagan Ingai ni Manghai Tongan Tongan ba Sangstan Singna Amatoina Punsinaduna Leibaki Damak Khudongtiba Khudimak Mayok Minanaba Haibasi Lengdraba Warep Oiminarasi Akashbani Imphal gi pau tabiri Pradhan Mantri Narendra Modi da Bhutan gi khwaidi wangwa civilian award the Order of the Druk Jial ko piduna ikai khumnaba utkre lebak adugi konung timpu da pangthopa thorom amada Bhutan gi ningtau Jigme Ketser Namgyal Wangchukna Pradhan Mantri Narendra Modi da mana adu kusinaki thorom da wangang da Shri Modi nai ngasi haiba numit asi mahaki punsida khwaidi singthaningai oiba numit amani mangnai mana khudimak akhanabani adumoinamak atopa lebak amadigi mana phangba haibasina lebak ani adu achuma maikai da punna seminary haibadu utli Shri Modi hai ngasi mana phangliba si mahaki khaktagi oina kanaba nate masidi miyoi koti samani phuleba bharaki oina mingchat purakbani manadu mahana lebak asigi mahut silaga lawbani Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi nungthil thimpuda leiba ningthaugi konungda ningthau Jigme Ketser Namgyal Wangchuka unudana lebak ani gi obagi matangda wari kayamarum sanaki In kumja 2003 mai pakiba Manipur Panchayati Raj Institute ad hoc committee na Supreme Court special leave petition file tawringai manungda Panchayati Administrative Committee ki thabak thoram sing tawbidana ba appeal tawrakli special leave petition gi mathangi hearing April 15 dani petition adu Supreme Court in kumja 2003 khankiba Manipur Panchayati Raj Institute ki khalaba miyoi singi mahut sinduna Phairoism Heramani sing kauba amana wakalakibani senior advocate Kapil Sibal na petitioner gi maikaidagi lepli Saithabi Lerak Development Club ki General Secretary gi yumda bom thamjilambu yaningdaba phongdukna Khurai Saithabi Women's Society amadi Saithabi Lerak Development Club na sinduna ngasi Khurai Saithabi Lerak ta wakat mifam phamkre Noneda longmai langmai sakpa thingnaba miyamda ningthina khanganabagi thoram ama ngasi None District Headquarter leba Forest Division Office ki Conference Hall da pangthokre Aroibada Maroiba Pau Manipur ki parliamentary seat anigi damak Indian National Congress ki mirep oigadaba singi ming lautokle inner da Professor Bimol Akoijam amadi outer da Alfred Kangam atar mirep oirgani Congress na hari Lok Sabha mikhal gi mangone na dolasigi bank accounting freeze toki bahaibasi ganatantra gi wantok leitabaga chap manare Raijapal Anusha Wike na ngasi Ras Bhavan Imphal da state focus paper lising ani kunmari kunmanga phongkre security force ki apunba kangbu amana ngasi konungphai village mayadagi yamlaba khujukhulai sing phangba ngamle mafam kyada area domination ki thabak chathakre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi da Bhutan ki khwaidi wangba civilian award the award of the Druk Jial ko pidna ikai khumna khre pau loijare